9. oktobra 2014. godine navršava se 80 godina kako je u Marselju izvršen atentat na kralja Jugoslavije, Aleksandra Karađorđevića. Ti podaci svijetu su dobro poznati, ali malo ko zna da je kralj Aleksandar svoja 2 posljednja dana u svojoj zemlji proveo u Herceg Novom i da je posljednji korak napravio u luci Zelenika kada se 6. oktobra 1934. godine ukrcao na razarač Dubrovnik kojim se uputio u za njega kobnu posjetu Francuskoj. Kralj Aleksandar u pratnji kraljice Marije, kneza Pavla i knjeginje Olge se tog oktobra 1934. godine vozom iz Topčidera uputio ka Kosovskoj Mitrovici. Odatle je otvorenim automobilom krenuo preko Crne Gore put Boke Kotorske. Kralj je na tom putu svratio do Cetinja da svojim pratiocima pokaže kuću u kojoj se rodio i u kojoj je odrastao. Da, jedini kralj koji je rođen na Cetinju i u rijeki Crnojevića u to vrijeme jeste upravo kralj Aleksandar, jer u to vrijeme kralj Petar, prvi oslobodioc, on je boravio na Cetinju kod svoga tasta, kralja Nikole. I kralj Nikola, naravno, i knjaz Danilo i ostali Petrović, oni su rođeni na Njegušima. A ovo je interesantno da je baš kralj Aleksandar objedinitelj oba dvije loze, da je on rođen tu na Cetinju. Bila je to prva posjeta Cetinju kneza Pavla. Sa Cetinja je kolona kola nastavila put ka Miločeru, gdje im je kraljica Marija pokazala svoju tek sagrađenu vilu. Kraljevsku kolonu je potom put vodio preko Budve do Lepetana, malog mjesta u Boki Kotorskoj. On je iz Lepetana prešao sa Catarom u Đuriće. Tada je bila poznata porodica Ranzulo sa svojim catarama, a ovdje u Kamenarima se zadržao gdje ga je stanovništvo sa ovacijama pozdravilo. I odavde je otišao dalje za Herceg Novi i manastir Savinu. Ova 2 mala katastarski po opštini, Đuriće i Kamenare, zajedno stanovništvo odlučilo da sa svojim prilozima napravi ovu lijepu mermernu ploču sa bistom glave kralja Aleksandra 1938. godine. Za njegov posljednji prolaz kroz ovo mjesto 5. oktobra 1934. godine, na kojoj lijepo piše kralju, vitezu i mučeniku, ujedinitelju Karađorđeviću prvom za njegov posljednji prolaz kroz ovo mjesto. Kolona je potom nastavila put Zelenik, gdje su u luci kralja čekali predstavnici novske vlasti, počasni špalir i posada broda Dubrovnik, ponos tadašnje kraljevske ratne mornarice. To je bila Marica Đurović, učiteljica, vrlo popularna u svoje vrijeme, prosvetni radnik, dakle, bila je učiteljica u Kutima, inače je rođena Dubrovčanka i kao ugledna ličnost upravo je izabrana da pozdravi kralja, baš ona. Ali tom prilikom kralja je pozdravio i moj djed po majci, Petro Vujnović, iz njemu opet nekih ličnih razloga. Naime, moj djed je bio dobar zanatlija zidar i radio je svojevremeno na dvoru kralja Nikole, odnosno knjaza Nikole tada. I baš u vrijeme kad je knjeginja Zorka rodila Aleksandra, on se našao tu i jednom prilikom, kad je ona imala običaj da prošeta sa djetetom u naručju po lijepom vremenu, on je njoj prišao i zamolio je da mu dozvoli da minut, 2 pridrži u svom naručju tog kraljevog unuka. On tada nije znao da će to biti budući kralj i da će biti još i oslobodilac i tako dalje. I poslije dugo vremena, dakle,
iskoristio je priliku tog boravka kraljevog u Zelenici da mu se lično obrati. Kralju je bilo to malo čudno, ali ipak je dozvolio. Vidi pred sobom starca u podmaklim godinama, u širokoj robi, ono kako mi kažemo za narodnu nošnju. I interesovala ga šta je ima da mu saopšti. Pa kaže, evo, ovo je druga prilika da se ja susretnem s vama. Kralj opet se začudi, pa ne znam kad je bila ta prva prilika, kad smo mi to i gdje i na kom mjestu. I onda mu ispričao tu priču. Normalno da se ne može sjetiti toga jer je on bio u povoju, dijete od svega nekoliko nedelja. I kralju se to dopalo i odmah je tražio ima li on kakvu želju da mu ispuni da bi se on revanširao za taj njegov gest. Normalno, djede je rekao da je on zadovoljan time što je dozvolio da mu priđe, da razgovara s njim, da ga podsjeti na to. Međutim, kralj je raspitivao se i baš kod učiteljice Marice o njegovoj porodici i opet napravio jedan lijepi gest. On je skratio odsluženje vojnog roka njegovom mlađem sinu i ovaj za nekih nepunih mjesec dana bio kući. Kapetan broda Vladimir Šaškijević je, raportirajući, kralja upoznao sa vremenskom prognozom, najavljujući da će ih na putu pratiti veliko nevrijeme. Kralju je tom prilikom savjetovano da umjesto brodom put Francuske krene vozom. Aleksandar je odlučio da put Marselja ipak krene brodom, komentarišući šta bi rekli svi ovi brodski oficiri koji su radosni što me vide na brodu. Krenuću sutra Dubrovnikom kako i predviđeno. Kralj je poslušao savjete da kraljica ipak za Francusku krene vozom. Na razaraču Dubrovnik bile su spremne kabine za kralja i njegovu pratnju. Istorijski podaci kažu da je kralj posljednju noć ovdje u Boki Kotorskoj proveo na brodu Dubrovnik. Međutim, mještani kažu da je on ipak prespavao ovdje u Meljinama u vili svog prijatelja Dunđerovića. Znam zato što mi je otac bio veliki prijatelj s Obrenom Đunđerovićem jer oni su bili tutori manastira Savine. Čak imam jednu njihovu fotografiju gdje su snimljeni. I tako da je on nije htio u hotelu nigdje nego kod njega što su veliki prijatelji. Kao kroz maglu se sjećam da je tu u toj sobi spavao, da je onako, čini mi se onog odijela, od robe se sjećam. Pomalo. Imali ste godina? Pomalo. Koliko ste imali godina? 7 godina. 7 godina. Ili 7 mjeseci. Srednje visine, nije bio mogo debeo, tako. Običan čovjek. Kralj Aleksandar je više puta dolazio u Herceg Novi. On je bio prijatelj sa porodicama Komnenović i Dunđerović. Dolazio je više puta, 30 godina do svog ubistva. Od tome postoji videozapis kada kralj Aleksandar i Mirko Komnenović šetaju centrom Herceg Novoga. On je dosta imao prijatelja i narod ga je prihvatio kao narodnog kralja. Upravo zbog tog njegovog kontaktiranja sa običnim svijetom, ali narod je u njemu vidio ono ostvarenje onih želja generacija koje su čekale svog narodnog kralja, svoju državu, dakle oslobođenje od vjekovnog robovanja pod tuđim okupacijama.
Po tradiciji pomoraca, kralj Aleksandar je odlučio da zajedno sa predstavnicima posade posjeti 6. oktobra u jutarnjim časovima manastir Savinu, sa željom da ovdje zapali sveću kako bi im put prema Marselju bio lakši. I on je rano ujutro otišao iz Menina u manastir Savinu, nije se bez najave. I samo jedanput zazvonio, ušao je u crkvu, kaludžer Teofil Danilović, koji je tada bio u manastiru Savini, onako preko pidžame obukao mantiju, sišao je dole. 6. oktobra ujutru viteški kralj Aleksandar je pred svoj kobni put u Francusku posjetio manastir Savinu. Najvjerovatnije da je on u manastiru bio rano izjutra, oko 8-9 sati, jer je brod Dubrovnik trebao da isplovi iz luke Zelenike u 15 do 11. Zatekavši u to vreme igumana manastira Savine, to je bio otac Teofila Danilovića, ušavši u crkvu, on je zapalio sveći i pomolio se za svoj put. Verovatno da je to jutro bila i neka služba, možda liturgija ili jutarnja služba, i na ovom mestu, po predanju, kralj Aleksandar je sedeo dok se molio, dok su njegove sveće gorele, i to mesto je ostalo ovdje obeleženo u manastiru Savinom kao mesto odakle je kralj krenuo na svoj kobni put. Također u manastiru se nalaze i sveće koje je kralj i njegova pratnja zapalila. To su 4 sveće koje su, sa njim su bile kraljica Marija, princ Pavle i kneginja Olga. I simbolično ova sveća koju je zapalio kralj Aleksandar je ovdje obavijena crnim plaštom u spomen njegove pogibije u Marselju kad je stigao u Francusku. Kralj je, kad je došao da prisustvuje liturgiji u Savini, on je pokušao da zvoni, ali pošto su savinska zvona toliko teška, on nije imao snage da ih zaljulja potpuno i zvona su počela da zvone mrtvački. A svi prisutni normalno sledila im se krv u žilama jer su predosjetili da je on u stvari najavio svoju skoru smrt. Predanje koje sam ja lično čuo ovdje u manastiru od crkvenjaka pokojnog Radeta Pestorića, koji je ovdje iz Kuta, govori o tome da to jutro kad je kralj došao u manastir Savinu, da je njega zatekao kaludžer ujutru, bili su tu, da li je bila služba, pošto su bili jutarnji časovi, i da u čast dolaska kralja ili kad dolazi mitropolit, obično se zvoni u njihovu čast. I da je kaludžer povukao to zvono i počeo da zvoni, međutim, nekad se dešava, eto, Bog zna po kakvom promislu, da je zvono zazvonilo opet mrtvački. I to pokušali su da zvone više puta, međutim svaki put je zvonilo mrtvački. To je ovako bila jedna sugestija igumanu da kaže kralju da ga zamoli da ne ide u Francusku jer smatra da će nešto loše da se desi, možda čak i da ga ubiju. Nakon boravka u manastiru Savina, kralj se sa delegacijom ponovo vratio u luku Zelenika. Došao je na brod Dubrovnik, gdje je zajedno sa pratnjom proveo i posljednje trenutke u svojoj zemlji. Posle izvjesnog vremena, kralj, kraljica, knez i kneginja su ponovo izašli na palubu broda, gdje ih je čekao zapovjednik Pavić sa svom posadom. Kralj, očito dobro raspoložen, stegao je kraljičinu ruku, zagrlio kneginju, a potom u znak pozdrava pružio ruku knezu Pavlu, koji mu pritom reče: "Do skorog viđenja." Kralj je odgovorio: "Ko zna." Kraljica, knez i kneginja su potom stepenicama sišli na kej. Brodske sirene su oglasile polazak Dubrovnika. Nagnuvši se preko ograde broda, koji se lagano udaljava od Zeleničke luke, kralj je kraljici i pratnji doviknuo: "Vi ćete pravo za Lion, zar ne? Vidimo se." Kažu da je kralj, dok se brod približavao otvorenom moru,
kroz durbin gledao put Herceg Novog i Zelenike, gdje je kraljica čekala da brod nestane sa horizonta. Narod je, recimo, sve te susrete sa kraljem, ti njegovi boravci, želio je da ostanu trajno uspomeni, pa su, recimo, onda i nicale i spomen ploče i, ne znam, i biste i tako dalje, čak i spomenik kralju Aleksandru na vrh Lovćena, na vrh Orijena, pardon, i to podižu mještani sela Kruševica, Krivošija i Zubaca. S tim se spomenikom desilo ono što se desilo i sa svim ovim obilježjima, pa što nisu okupacione sile i snage Italije sklonile ili uništile, to su njihovi nastavljači bili, nažalost, naši komunisti, i oni su srušili taj spomenik, pa se priča da je čak, doduše neprovjereno, da je čak jedan od njih dio tog spomenika odnio da ukrasi džedov grob i tako, mislim. Ali vlasti su kasnije, odmah poslije oslobođenja, su tražili, recimo, i od igumana Borisa Kažanegre, igumana Savinskog, da skine spomen ploču sa one klupe u kojoj je kralj bio na posljednjoj liturgiji pred odlazak u Marselj. On njima odgovorio: znate, ja sam kao monah polagao zakletvu o poslušanju svojoj duhovnoj vlasti i ako ja budem dobio nalog od nje, ja ću sigurno tu ploču skinuti. Međutim, vi takvu naredbu meni ne možete uputiti jer ja jednostavno neću ispuniti. A pošto vi imate silu, vi izvolite pa to radite sami, ali bez mog učešća. Kralj Aleksandar, objedinitelj oba dvije loze, da je on rođen tu na Cetinju, tu je bio i njegov spomenik. Nažalost, njega su Italijani, kao i mnogo druge svetinje, 1941. godine srušili. Pa daj Bože jednog dana, bez obzira na sve ono što se događa i sa Crnom Gorom i da povratak nezavisnosti Crne Gore, da se ta najznačajnija ličnost u istoriji Cetinja, jedna od najznačajnijih Crne Gore, da se ponovo vrati na svoje mjesto, kao što će dati Bog da se vrati i crkva Svetoga Petra Cetinskoga i da mošti Svetoga Petra II. Petrovića Njegoša nađu pokoj u onoj Njegoševoj crkvi koju je obnovio kralj Aleksandar. Moja velika želja je, poslije razgovora sa porodicom Karađorđević i sa našim predsjednikom države Crne Gore, gospodinom Vujanovićem, da se ova ploča ponovo vrati na ovo mjesto gdje je i bila, jer ipak istorija neka kaže sve ono što se odvijalo. Tako da bismo i potomcima ostavili neke zapise koji su vrijedni pomena. U znak sjećanja na taj 6. oktobar 1934. godine i posjetu kralja Aleksandra manastiru Savina, ovdje u Porti bit će baš na ovom mjestu postavljen i reljef sa likom Aleksandra, koji je posljednjih 30 godina čuvala porodica Vlaović. Pa radeći jedan poslovni prostor kod prijatelja Orgulića u gradu Herceg Novome, među građom, ostalim materijalima, nađen je kralj Aleksandar i ja ga čuvam evo 30 godina i malo ko od ljudi zna da to ja posjedujem, poklanjam manastiru Savini. Uglavnom će ljudi znat Herceg Novoga da kralj Aleksandar ponovo se vraća u manastir Savini i za moj pojam mnogima će biti milo da vide to.